chinya sawa si ono mutumu mu yamatari amina bantu mbere robawe tumu nanga agacha 5,000 ichina na 5,000 joka sindio samefanya kazi nzuri anyway asante sana kiwanda SDA wote tumuleta gotera bakoleta gotera mu kura motoge toro bokole gotoro mu zenya kitoko baro cheka mwa anyway DJ kiwanda SDA otera kwa bako cheka iga the next Getiro Dolcas Baritore mi na ba ko le na ko mo gre na mo ko le oh por causa Asante sana kiwanda SDA Church kwa Bwatere Buronge SDA memba vizuri sana karibu sana njiko chake mwana teke toro keino na batani ngo tanta na ngoro sana kati ya kiwanda Church of God na kiwanda SDA asinye nje kiwanda marubanda rete ni yake ninge mwana mwanda mereli kana ngano mwana uyo naona ara koraji drama ya gitagari tumemiliana bana kiwanda tumati somaru ngo toro keino good wakwana matakarubu atabese anaye boss nanda gutokwana na mmoja abana banyasana bakwanira mbia mure nande mmawa gata kuchali gamna mokilete iga mbia on okay asante sana mbia mono oletre 1000 moja bakama matebe iko nero yari gote Triangles abantu bari ko rabatsi bakakwelikia akiri byantu abakaneli na nyiri no ntu awivu Getiro Triangles nero yote mwe barachi mesecho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Batore sinjoli kukumi na kitoko matebya Muyamono okay kwa kile taracha Getiro ya Dorcas wakuja na pesa zao na ende tumaite bantu bako genda kibawe chira by the way gocha agatore ko werera bantu chisidio bo turakora mu chango yo oboge njibika gutondera nare ngabantu 10 chibaya santo ubu gutokwana gutubera tara chibaya santo bwate ntoira na chikuchika gutondera nare ngabantu 10 ubu gutokwana ma Dorcas mo murayo Dorcas fine kana mwake fine asinge nchoko murayo Dorcas murayo Dorcas karibu sana kwa kuri kwa tobera kare ibabone to siriki 50 mne fine mwake fine mama sako genda ka gobato kande ndagira nto bwate to gobato kande mbusire gocha sabantu ndagira nto bwate mama sako genda ka ndara alwa nto kana ko lenchara yaba ingire ndagira nto bwate boko genda itokoira okay kwa na bana cheki sasa watoto ko baati west yao chance 10,000 okay bakimo ko tebe iwo ko batia magana ya cheki timaitinga ngori Getiro mo 1000 yao watatoa asante sana nande timaitinga kwa jili tara chaka bintu bide gabi yao Getiro Getiro burura Getiro karibu sana toyo toro kaino
Ebirogo byonsi mbira ebiyoro cha buoge. Na bana hata basi yake ngita kiri twaswa akini wewe wakati gawasi. Ebirogo mbira. Ebirogo ebingusa birubure lakini turachanga ke goma za gusabiru. Asenge nche birogo wabire. Na ande ntura arsa mono. Ngoga ndali. Okay. Na tutigire faini. Nabago to sabira lakini ndende problem ni abantu bagendere gutama. Musabali bagana sabene Useri bagana babisabane balingi. Na sabeli bagane balingi. Asabeli bagane siringi kidogo baga twaji basenka igo asabeli birogo togane. Yentiro. Shilingi 1000. Batoe shilingi 10,000. Na kitoko batebya. Asante sana getiri bari shilingi 10,000 sinjire yabene. Matoyo kuruki. Motena ro kwedna okiwanda SDA church. Shilingi chama. Elifaya moja. Mpige makofi. Sawa. Sema amen. Amen. Mungu leo bana. Wono le obuoge. Yes. Chiba senchiro gwata muguka. Chiba senchiro gwata muguka. Chinja ndete sana. Chiba sabu hata muguka arukwa leto kuna. Chiba senchiro gwata muguka. Echi nyinge. Chinja ndete sana. Lakini ndende. Egente kitanga niga igo ntagete. Moi goto ko le CD. Mbaro bali bale ngiko. Toko ena na bosa. Bali be kero gutuma maiti. Abe kero gombarabi. Kero na Pastor, njumusa bebe ga subango, kero ga subango, egere toka ndere na mangana ito. Ndenda ko badire iga. Pastor. Mheshimiwa karibu sana. Njitusa bebe bro, tendo kuruga abu tumaza kuswasa sembo yende ngao, toka ndere no mchango. Tola era please. Mwa garanga ni nje sembo atu mubuka. Pia muno. Abantu bali yabe more especially. I don't want anybody to move. More especially ekiare visio biko na kutwetanana na ndetinta etimo salie visio bantu very yabe more especially yomonyi wete abasoroire umushimiwa inta etoko wakerambe yamano ekaro twalengenya chichi na bwate imwana visini ne biri byeito stars of joy twachitoro na litwara nete na ndo nginyo iri njenalo goja kwenyora lakini waberi bwo musaada manene sana ase kenyoreke nyumba nere yabwata bakomuba akarambira ko bokwaye akayebeka buya bamuwe tinde twatoka mu chime mano mugo tyo ko bokwaye asiwasoete tunashukuru sana. I as a person I was touched ikia konya umongi norio unaliante bikwaye matalia konya rochiro mini family. I went soliciting for people who could assist, lakini unfortunately nobody came for that aid. Mpaka ikaonaje kwa tena bwana ebirebe wa koleki wa college. I'm happy about it. God bless you so much. Into kia kabere kwenye limonte kerete mwenye wetira. Into kia kabere waendera an extra mile naende atolete ile ebirogo. Birogebi odonetiri go chase kanisa yeli yabe babire birugo 10 kolengere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ebirugo 10 ikono ambage ni bali mugocha mwanyora bagoche kanisa kero kene tuanza kotaranga tumiyo kagochi ali sukuru turasa birugo ne bito sabeta already oraira abantu bagoje ikaranse birugo 10 nakushukuru. God bless you so much. Ono nabongo kwali bogokwane and then we dedicate ebiroge ebigo kyaso ko kwa Nyasaye. Bia mana. Bia mu pastor abanjo manene abakoni bia mole mwezi. Iwuchiko bo mwenge kiagera igona nyorocha na wanatekereka mapema toyama si program yeri tuko. Tene litukoria Jumamosi, litukoria Sabathi. Igona nje na rwancha. Nyale kwa umororo ochase emirimu yalengi litukoria rero. Nene litukoria sasima. Igona nje na bona wate birengalinga. Magende ni programu abate. Pastor ndiye mno sana. Nyasani wa kumikenero kumenya abantu baye butambe. Na ende duna mwanya abantu Nyasaye kutusabali na tumweke ane tumumanyina nero mutungito elindanya watu abo mwenyi
uluranya ko toa olwimubia pano byamene kyana kirana nyuri abasani inora moko munene na nyuri abayiri abanega na nyuri bamurami ntuno bara abachori nyangwe sona malaria na rumukire kurwari abamba mura timenye tiwe seke usingo kwa nukere usi nutata munenero tata muketaro lakini wana semi asitato minto tato mwawa potanero lengo munene tata ringo mukobati naende sauri alingo mukobati akatika alima ati chachi esa kurukemera iwasa marieta ngo kwa Nicodemus Ukara Ubaga Wanegera Mutunya Pemara Pastor Kento Amintas Nyachichi Camp Center naenda tuomeranire na mara musani wa mtu amerende Nairobi akuruko Abraham ya sana. I know I'll follow you whatever you are doing because I know you are also a reader. And make sure you continue with your leadership. Alia pastor kwa nitikorora ikiagera eventumbire tuyero kora asobo mwenye satote tutariwe togeria lakini tuwa kenya saingambia mno igo na chire kwa sababu last Saturday na chite kanisa ya Ria Westday Church nganyora abashirika basokire erinde bali balengwa na planeti muhende na nyuri baryogocha na nchenga teba ibongo basegeta semero mu koremia sekanseria ikiagera mu agakire kanisa in which will serve generations to come. Your nature no mtu tena ngotata mwalimu Richard tena nao masaru teringa wani mwana mtu ene tata moke akoro Richard Ukara unanje isa akoro yetu pano yote haki na kirenta asoko segeta semire mokora. It hasn't got nothing to do with it taliki kiango mtienane iro una ikako hande wose unabanga bakwana na nchino ya mwa waswaria bakoro abachungu wakituma saba yongo kurase chama ya PNU Party of National Unity chama kekiranyoke marehemu Kibaki etamu ya kabere iwangore ngambya mwana sabara yonse wakomora yorowo na iga asemere mu bakorire bagenda tokora tiringo barara because gusande yoro tsaini iwango uri kere katibu ya Gatewa baada ya miaka 5 watu wakitokeze na barambura ko cyase bari abachori abule abananchi naenda radio haki mwana karara naenda school na twasoma boche na abana abarwa for sure mwalimu tayo unabatebya mwana ndenya yaturi korabya kare klasi maiga tika bari bakorabya bakoreki uyenderere yo twese mutoro tika tariki kenda ekolegaso wana ngo bakrembye muri kanisa chikwaya cyose pia mu akire niba kama kwa niri yatajya guta ya gutagere nyaribari aso nje nego ni gutagere nyaribari nira ya tero ikitimenya tiro rege ndaka ya ninche bwana bonsi na pungaza kwa ajili ya siku ya leo sasa wale walitore ase emirimi yo kulichukura dobate utangwa kidogo iyo nje n'umuntu nyegenetse egengukora tubone nje na nje mbitumire wetera usomote nibi
ang'e nambari nchemawekire shilingi 5,000 ili nichiwasire asemere wemwabati ya rero niharawe abantu bakira abenyencho abandi nabateneri kurwase emedia byama tata neno isigasima bakora nene nabarai bengencho ono namuko nyinchira soke uchiaro nitwaje nabo mwabo mugenderere amenya yandi nakwana tomera nesko yegitakeria asama tukale mambia intwana ya tutakere chumapili wacha uchikwa tibali wasase barot ninje kuchikwa mutangani kinsa isatu chumapili yanse aso kugenda alimanga ono wantene na simero ni aspirant lakini lichukele kalile kibanya nchere nalinda abege ntwe kurukunye candidate abona bomano bamanga nimbe sana abantu biri yabe nane ninyiche kubakwanya asenchira enyo nande bondache umuntu obamanyite tingoja goja n'umuntu omugeni bemenya saba sisenye ingena mbeyo asekaratasi mbota bondikere nane mufuatilie muone kweli nao naikira neche tsinda kitikulia ire wala bemenya saba se oyo muno murayo tari saransa ubona ari gusaba otare gocha radio vuna musukuti no tisiro nyamanyete egere tubange interview bene opeyo bagetuto bangi gocha kubakorera asinge njana ndara bangi bawe bakwana ngakorera bare bintu bacha bakwana to bachi kura banda bagenda bachi kunyuma to bachi kura ndijengi kwa wazali abantu bachi kura bachi komenta bakungu abantu to bachi kura bazi komenteni baba okora gasi binetekere ikonere byo kwanire umugusi kwa jumla muntu kuna sema yake tutuma saba kuma ndike tutuma saba ndanya kurura morai kamere kazo rorimo ruro igomono igonta tango tabi na bora saga ya sana yuko gamba twarosire usa ko ni boronge turaragira levis chenguru ku levis obo turaragira okay tenguri kere vuna radio vuna kutoka Kisii County ngokole show yake mambi kusige pidi yake mambi wana ngoche ke mambi arito mara nayo ro ngoka maswali abira tukogosinwa uyu bakuburi swali bakalangera libiye tubwato abalende yes tubwato murayo yomo okoboli obo punge waktu tubasaba abana okorukunga kosiga mamboleo nere ngetoro kya enge na intuga kosiga mamboleo eletoro kya enkiri na intuga iga kosiga mamboleo yata eletoro ya kosiga mamboleo bale ngatoma ya kosiga mamboleo tasa chirenga chiri ngachiri 5,000 chiwa sijire 5,000 Kenyan shillings by the way kosiga mamboleo OCD mabura bado ama CD 150 lakini inaweza kama ndio uti mrai bama no cha uri shilingi 500 buya mono asante sana wana chiwa senchiro bwate chisidi njire gora mbwate chisidi ati yenda kuchena na busa ucha sana mbamba rongebe bantu ore gwata amma rongebe bate nena abantu abakuchira kwa tatu na wega by chisidi pass free of charge awo gobote ekugania owosiri abasa kenena ndatache yawa korwanjaga kama wenderete kuna kwarengere rigo Wilson ngata gite kwa yakigwanje tamona na togotera kwa mugangote kwa yakigwanje tamona kwa yewete gotera ibone igai kwa yewete gotera aruri baba ndagatacha tore ibone kwa yenasi yewete gotera ebona gotera kukwino kumepi gusoku yapi gotera kumengoro ngoro kobe otera kobe ngokobora ngoro musiki we otera kuyangoro musiki ne riyo no kobe yani wani wetumeta remu okay mondore kwesi ole single artist ata batayiga tera omatayiga to single artist rubaga tera buka omonto yomo Jackson nge waga ndawo ndaba tumeta ba otera aronje na nko bono tango Jackson yesidi Bora Jackson sidi lakini mbwata 50 shilingi 50 bwana okay tireka iga shilingi 50
Njini komente pound. Pound tinko beka 50 ana. Komente pound. Ya pound ya. Bana event ba kora. Na bana tra uchangere ni tuwese sana. Lakini hapa yote kwa yalitanganira chaga. Kwa yatigera chaga. Ndiyo bushuda kwa kajeri. Ndiyo bushuda ibagenda. Kanye ndiyo mugako yo. Rolicas na ino mwanga hotel wako kero endagere kubali no mai. Chisiri chiringo ila ni nyomba. Ndiyo bushuda nataka metere. Turanga. Ndiyo kyarara. Mamurao. Ndio kama tayari hotel kwa Lewis. Yes. Omagani wesko ya. Magari Mexico. Abo atachibesa kabako. Kama sana madam. Ende nabako ni mbia muri mwezi. Kona bugrensi keresi bese cyo magani yanga nabona batari yo korali